Ngasi korau kopi da leiba industrial estate da bakery cake shawgi maga mochara ke andu lam ni chaji kasing bazar le jari ji mochara ke lam khai dai du ka kamai rang pa wain ta uno ha du san per mochara ke kasing bazar mang da re thudong ma ji ki wana di rang di leite Sing lam kaya ure, kaya tu bayrang di ude, semua tu menilai. Segala itu ya sida. Ini aku isi macam kau dah, apa na yau tu ima famji, cekpo sama di dalam dong male. Cekpo sama saya panggil apa sih deh, yang canggih berada di Plantation jauh ni, Plantation jauh lagi tu. Sangna da bai fiwam da zadum lai ya dune hujik ki oina di Industrial state asi palel sapagi lambi dani palel yobali nate haikak pokpi power station ni hek opposite da leire koina chaliba industry asi Iramdam Food and Beverage Industries Private Limited hariwa company adu dani chalibasi Industrial state mafam di yoksulang ni mayam matang makata ba koi yiminasi cake karam sa cake kita kari kana bagi cake order si adum mayam su tawi bayani mafam sidagi koi contact number amasung details ay hapsarake mayam da mafam si singkong menili tawi adubu daga si koi maitai taba daga webina kidang safana dilai section na sulai Hojik mang da uriba building asini akogi industrial state ki cake sabo habadu nakano yeta leiriba singsu industry ngatani magi furniture gi yauri medicine gi yauri atopa food and beverage atopa makan gi su mayam lei nakano yeta mayam sangmina gi yengsi mayam na yengadu ba cake asi chamcham ba cake nate ko mayam kogi chahau na saba cake ko Chahau dari sabak cake dan khurman cingba makan magi chahau ki product sing ni em yang minasi when product to di loidri loira dum yeng yan mo patho makunda ta ga sisi industry sigi director na masamang na explain to ko ni process to matang makata na biyeng terminasi sisu ko Chahau na saba muffin cake cake tu cake hai tare pa edo chahau preservative am yauge isi aduga magi shelf life se isi mitaru medium chal nintham tha da dekra dum khen bi ai adagi freeze ta thamadi 10-12 days chabi ai tu kai de sisi gi akoi gi magi selling point se gi kenon to gi chahau sida the antioxidant component namu yaure ko to ye anthocyanin hyper component namu antioxidant adu dina ma selling point to ye 100 grams ka to ye kenogumba 2.6 anthocyanin yauri ti chabada yam phaba hata sandu yam phaba adegi after all si apoi local gi product local gi apoi raw material chao na sabani ko na sabani chao na sabani sina size kidan sang ni ko thadu di namaka oire na ta sang ni ado sisu chamane se 45 days sina kidan sweet oiba thad kum bai tare ko sisi ni si adum mayam yam demand lai si Iramdam khurman brand je ko Iramdam main phone ba okay mayam packet sida contact details su yaure aduga mayam no order tawning ba lerega di piriba masak to piriba contact number sida mayam adum order tawbiu anytime order tawa yani luhumbagi or sorat ki natraga birthday gi or makan mayam na sayam lai tawni na han bagi dia apa kira small scale da tahu bani mixer ni le si sudah maga
si akoina si hapaga tawduni mana ben hapaga si hapa okay mix tawduni mix tawna ba okay sida akoi muffin sabai di sida yam muffin le duga si akoina akoigi duff fighter ne akoigi yam kitba kan ba akoigi khurman gumba namkin matawbudo aduduna sida thille jawana ke nasigi wain kitu loy da kun sina isi deck oven ani lay simana gas oven ni sina electric oven ni si adum tray taruk nomoda dozen akoigi 500 600 dozen stay adum sabiya sigi muffin sida mayam punna kangminakre ngasi Iramdam Food and Beverage Industry Private Limited ki director Salam Hemanta Singh amasung Ranjana Salam makhoi ani thengnaraga kogi Iramdam gi Chak Hao dagi saba cake ki product singi matangda ko mayam kangminakre mayam ngasi gi dikai na bayatan ni jari channel su yengbir wa khwai punamak channel se mathang putokpa ngambo ojage mayam su like subscribe amasung share or any comment leragadi makhada comment tawiramu mayam punamak yai fere se imalai bangi yai fere